wa mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia neugite agasukumana gucokia arwaria rwa gucokaniria kigina kia mbasari kenda aciari bamwe batiga kuthangika maturene. Akiaria ntere cia Antubanthia Igembe North Kailemia augite gutezanirwa gwa kigina kia mbasari igutumite bainge bana na aciari kunyamarika kumania na wagi bwa bisi na onde makarika jana banini kugeyuje tete na mbere kuongereka mweregaji wa Igembe gikundi kia Meru Youth Voice bagwatanirite no bisi ya mujumbe wa mwekuru Meru ibezete amwe gwitana aritwa na ana banini kuchebania na mantu jaja mono jegi ntano chiare na ndwa chekimishi. Ntere nijisi ya Igembe kuri namba yeguru ya nabari kugwatia iu ntano siaka na mantu jeye ongitiri bwa kimumbire tayonje da best violence gikundi kia antuba bethi gikumenyekana na rieto Meru Youth Voice kiwatanirite na obisi ya murongomeri wekuru Elizabeth Karambuka Ilemia ibakinyite sukuru ya Karumaru Secondary Kanuni Igembe South kuya aritwa mataro Areki baete bari tauruse gutumira Sacred Heart we reign, we shine. Na kinyamiti ya kwa ndeni ya skuru iji ni kenda kumenyera rera tuyite aturi kundi kia youth ba Meru bara tuwathanirite tuwenthe amwe na ofisi ya Ilemia kuya a program yetu ni oruare empowerment kirana betu kato kui campaign against FGM and gender-based violence na early pregnancies. Tuyite tomba kudra to empower na betu to abone leno to kalwelia for the longest time community yetu ni umbita kudra ikilindi na cases ya last year kalwelia most of the student around 17 of them from this community ba withrigerio bes vitari kebeke wanti maternity. Tunajua hawa wanafunzi wanapitia changamoto mingi especially girls wakipata hedhi. So kuwaletea hizi sanitary towels ni jambo kubwa sana na tunasema asanti sana kwa ofisi ya GAF na Mama Kailemia. Ni rugendo bakwathira rutathirira aja no bageta na mbere mtetwirikiritu ni Karambuka Ilemia wewe ngwa ari nture ni Antubanthia Igembe North kuria tethiti mwana umwe ntigwa na kurungamira kithomo kiawe nyuma ya bari na nyina kuingwa ni Antubao gukurukira gikuo kya mukuru. Kama juli bwanza mpaka sai na nisema ni asante kwa kila kitu na kila mwenye amesimama na mimi. Mungu aweze kumbariki. Karambuka Ilemia, Mungu aweze kumbariki na endelee na moyo huo. Kailemia akagwa na sukumite musonda mbunge ni gutigira mbasari iria ciejanagwa ni kuretwa amwe ikenda kwethia kithomo kiotheri yani gutigira utebisi kuri wa kinyandururu ana ibaba inge ibaba inge baraba tukumba baraba tuchuma na imabwo nani karambu ntomba bwo onde nandikira muswada jura gwataira mbunge na jwareterwe mheshimiwa Daudi na itwire kwaria nya miaka ere thiri tukogwe nyamba sare isi corruption cionthe lakini mwana wonde ore ta chukuru ukaethoma free kuma grade 1 mwanka wa Kinya University ukuri mwana umwe na kithomo no ukuri community mwana wake akulwa kathoma ndene community yi na no kuona rwono rwaria no na akirira nya kurira mwana wa aokiri bangi na aokiri anture yi so tuendelee kuromba mheshimiwa Karambuka Ilemia tumuate mbaru na twakirithua nkanya uti mutore ya nkanya mheshimiwa Karambuka Ilemia na akuei lakini ngwesi yake ni siete tiate ni ndaya. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.